Ibintu bikomeje guhindura isura muri Uvira. Uvira nshya, isuku nshya, aho mu mwaka 2023 yashyizeho uburyo budasanzwe bwo gusukura umujyi wa Uvira. Ni umunsi umwe mu cyumweru ugiye kuzajya uba umwihariko mu gusukura Uvira. Ni kimwe no mu bindi bice bigiye bitandukanye mwaka 2023 imaze kwigarurira. Nakubwira za Luvunge, Kamanyola, za Kiliba yegereye uno mujyi wa Uvira, za Sange n'utundi duce tugiye dutandukanye. Mwaka 2023 yashyizeho uburyo bushya bwo gusukura umujyi wa Uvira wari utameze neza mu bigendanye n'isuku. Ni mu gihe hamenyekanye amakuru akomeye cyane mu ibanga rikomeye aha twibereye muri Sud Kivu, aho igisoda cya FDNB cyaba cyohereje bamwe mu kuba baganira n'inyeshyamba za mwaka 2023. Birasekeje cyane kandi biteye urujijo. Bamwe bari bamaze iminsi bikanga ko FDNB yaba iri mu myiteguro karundura yo kuza kotsa igitutu mwaka 2023 kugira ngo ibohore abasirikare bayo. Ngaho reka nze turebere hamwe uko byifashe mu rugamba rukomeye kandi rutoroshye rw'iki gisirikare cya leta ya Kongo, barafatanya-bikorwa bayo barimo n'inshuti magara z'akadasohoka ingabo z'u Burundi FDNB. Byari byitezwe ko mwaka 2023 iri bwotse igitutu kubera abasirikare bafashwe matekwa kandi n'umujyi wa Uvira wageze mu biganza byawo, aho n'umujyi wa Uvira ryaba ari ryo rembo ry'iterambere ndetse n'ubukungu by'umujyi wa Bujumbura. Iki gitutu cyari gifitwe n'ingabo za FDNB ndetse n'abafatanya-bikorwa bayo bagiye batandukanye, aho bari bafite leta ya Kongo, aho bari bari kumwe n'abasirikare ba FARDC, abawazalendo, abamayimayi ndetse na FDLR ndetse n'abacanshuro. Amaginga byamaze kumenyekana ko FDNB mu bwoba bwinshi ndetse bafashe umwanzuro wo kohereza bamwe mu bakuru kugira ngo barebere hamwe uburyo ki baganira na 2023 mu mirwano ikomeye cyane yatumye ingabo z'u Burundi zifatwa amatekwa na 2023. Reka turebere hamwe batayo ebyiri z'ingenzi zikomeje kugenda zicungwa na 2023. Abenshi bari muri ibi bice bya za Kiliba, aho bagotagoswe n'izi nyeshyamba za 2023. Ushobora kwibaza impamvu leta ya Kongo yaba ishaka inzira z'ibiganiro. Reka turebere hamwe impamvu byibuze 3 leta y'u Burundi yaba yarabwiwe na leta ya Kongo ko bayoboka inzira z'ibiganiro kugira ngo bagobotore aba basirikare bagoswe na 2023. Reka turebe ku mpamvu ya mbere. Impamvu ya mbere nuko icyo nakubwira ko izi bataye ebyiri izagotewe za Kiliba zirimo abofisiye bazi by'imirwanire. Birumvikana ko baramutse biyunze na M23 igihugu cy'u Burundi cyaba gifite akaga gakomeye, kuko bataye ebyiri zonyine zaba zizi ibice bimwe na bimwe by'u Burundi, ku buryo 2023 ishatse
kwinjira mu gihugu cy'u Burundi bitaza kubagora. Ni mu gihe kandi impamvu ya kabiri bagomba kujya mu nzira z'ibiganiro ari ukugira ngo nyine babone abo basirikare babo harimo n'abakomeretse kugira ngo babone ubuvuzi bw'ibanze. Birumvikana ko nta yindi misada bafite. Impamvu ya nyuma ariyo ya gatatu ni uko n'ubundi bari ku gitutu cy'abaturage cyangwa bene wabo basirikare bababwira ati barihe. Nk'uko nabikubwira kugira ngo ubyumve neza, biragoye kandi birababaje kuba bamwe mu bari barimo barwanira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo b'Abarundi, bamwe bagiye bapfira ku rugamba ntibabone uburyo batwara imirambo yabo. Ni ikosa riba rikomeye cyane kuba umurambo wa mugenzi wawe ku rugamba usigara ako karubanda. Abaturage bari ku burakari bwinshi, aho abari kuvuga ngo abana bacu bari hehe. Ibyo bikaba byatumye bamwe mu bayobozi bo muri leta y'u Burundi bafata umwanzuro wo kwegera M23 kugira ngo barebere hamwe uburyo ki babaha izo batayo bafashe matekwa. Bivugwa ko izi bataliyani ebyiri bafashe matekwa zirimo abofisiye benshi kandi bakomeye. Twavuga ko ari nk'inkingi ya mwamba mu gisirikare cy'u Burundi. Ni mu gihe M23 nayo yari yaberetse ko nta kibazo gihari, kugira ngo barebere hamwe yuko M23 yo ishaka ubwumvikane nk'uko yo ibyivugira, aho yagiye ibohereza bakeya bamwe na bamwe kugira ngo yereke iyi leta y'u Burundi ko nta kibazo na kimwe bafitanye, ahubwo bo bashaka kubwira leta y'u Burundi ko bafata igisoda cyabo bakagishyira ku ruhande, ngo bakareka kwivanga mu bitabareba. Kuko iyi M23 ivuga ko n'ubundi iri kuharanira uburenganzira bw'abakongomani, akaba ari nayo mpamvu nta muntu n'umwe ndetse nta gihugu na kimwe kigomba kwivanga muri iyi imirwano iri gusakiranisha ihuriro rya FARDC ndetse na M23. Birumvikana ko byaba ari ibintu bikomeye cyane, cyangwa bikomeje kugaragara ko FDNB yaba yatangiye kubona ko M23 ikomeye, nyuma yaho ikoze ibigaragarira amaso muri ibi bice bigiye bitandukanye M23 yafashe, ikaba ikomeje kugenda ihacungira umutekano. Nyuma yaho ishize intwaro zisama ibisasu, aho ubwo ni intwaro z'ubwirinzi, ndetse maginga ya umujyi wa Uvira ikaba yahashyize ubwato bw'intambara. Ibi bikaba byatumye bamwe muri bo bagira ubwoba bukomeye cyane. Ni mu gihe Abarundi bari mu bice bya Minembwe nabo bamaze kubona yuko urugamba ari amagasa, bakaba bakomeje kugenda nabo bahunga kugira ngo barebere hamwe yuko bakwitahira badafashwe matekwa. Ni mu gihe abawazalendo bakomeje kugenda bakora ibikorwa bitanogeye amaso y'abaturage, aho abaturage bamaze kuva ku bawazalendo ndetse n'ihuriro rya FARDC muri rusange. Byinshi byagiye bigaragarira ku rugamba, byinshi byagiye bigaragara ko nubwo ihuriro rya FARDC rifite ibikoresho, rifite abasirikare batandukanye kandi benshi,
hatarimo ubwumvikane bushobora gutuma batsinda urugamba. Ni nayo mpamvu maginga ya ibice bimwe na bimwe byagiye bifatwa n'inyeshyamba za M23. Nubwo M23 ifite uburyo bwiza kandi bugezweho bw'imirwanire, ariko izi nyeshyamba za M23 ntago zakabaye zinesha ihuriro rya FARDC, ahubwo ihuriro rya FARDC rifite kutumvikana ndetse no kudahuza ku mirongo njyarugamba. Ibi bikaba ari byo byatumye iri huriro rya FARDC ritsindwa n'izi nyeshyamba za M23. Biragoye cyane kandi ntibishoboka kuba nubwo bari kuri misiyo yo kumva ko bafata cyangwa bagasubirana ibice bimwe na bimwe, cyane cyane umujyi wa Uvira ukomeje kugenda ushengura abajejetafaranga, twavuga nka perezida w'u Burundi, aho harimo ubucuruzi bwe bukomeye bw'ibigendanye n'ikitoro muri uno mujyi. Bikaba bikomeje kugenda bimuhangayikisha nyuma yaho n'ubundi mu mujyi wa Bujumbura igitoro cyakomeje kubura, kuko igitoro cyinshi cya Bujumbura cyaturukaga muri uriya mujyi wa Uvira. Birakaze rero maginga ya muri Sud Kivu, ibintu bikomeje kugenda biba mayobera ndetse bikomeje kugenda bigaragara yuko M23 yaba igiye gushyiraho iherezo y'ibi byose muri kugenda mwumva tugenda tubatangariza twe turi kuri tere. Reka turebe icyo twakwitega nyuma yaho M23 yakwemerera bamwe mu bayobozi bazaturuka i Bujumbura kubaha izi batayo bafatiye matekwa hano za Kiriba. M23 ifite ibyiri bubasabe nkuko yakomeje kugenda ibitangaza se iki gihugu cy'u Burundi kiri bubikore. Icyo nakubwira cyo bimwe muri M23 yasabaga igihugu cy'u Burundi, yaragihumurije irakibwira ati mwe kwivanga mu bitabareba ndetse muvana ingabo zanyu mu gihugu cyacu. Ibi ni bimwe mu bayobozi bakuru ba M23 bagiye batangaza, aho bavuze ko ibibazo ari iby'abanyekongo bagenzi babo bagomba kubyikemurira abo ubwabo. Niba ingabo z'u Burundi se cyangwa ubuyobozi bw'u Burundi buri bwemere ibyo M23 basaba, ntago nge naye nabimenya. Gusa reka tuze kurebera hamwe ko ibi mbanosheyeho byaza gushyirwa mu bikorwa, M23 ikarekura abasirikare b'u Burundi bafatwe matekwa. Ariko nakubwira ko abahangayikishije cyane ari izi batayo ebyiri zagotewe muri Kiriba. Benshi bari bazi yuko ingabo z'u Burundi zamaze guhunga, ariko muri iyi Sud Kivu haracyarimo ingabo nyinshi z'abarundi. Nakubwira ko nko muri teritwari ya Mfizi hashobora kuba harimo batayo zirenga 3 cyangwa 4. Biragaragara yuko ingabo z'u Burundi zigifite umukoro ukomeye cyane wo kuba abatari bafatwa matekwa na M23 bakabaye bafata utwangushye bagahunga hakiri kare, ari nabyo biri kugaragara ku ngabo zari ziri kurwana muri teritwari ya Mfizi mu bice bya Minembwe. Maginga ya bakomeje kugenda berekeza za Mbaraga kugira ngo barebe buryo ki bafata utwangushye bakigendera inzira z'ikigendwa. Biragoye cyane ko uburyo bwa M23 bakoresha mu mirwanire ko hari igisirikare cyapfa kubacika, bitewe ko ubu buryo burakomera
ariko ni n'uburyo bwiza cyane mu mirwanire, nibwo buryo bwizewe kandi budatuma abaturage bashobora gukomerekera ku rugamba. Ni nabwo buryo bushobora gutuma byoroha cyane gufata ibikoresho by'abo muhanganye. Ubu buryo nagiye mbusobanura, ariko wowe utwumvishe bwa mbere nakubwira ko uburyo bari gukoresha ari uburyo bwa esakramenti, ariwo mutego wa rugondi ihene, aho bakugotera hamwe n'ibikoresho byawe, ibikoresho wari ufite byagushirana, ibyo kurya byawe wari ufite byagushirana, ukabura aho ukura umusada, waba umusada w'amasasu cyangwa umusada w'ibyo kurya cyangwa umusada w'ubuvuzi. Ibyo bikagushobera bikakwangiza mu mutwe, hanyuma byakwangiza mu mutwe wowe ubwawe ukamanika amaboko nta gihindutse. Ubwo urumva ibikoresho wari ufite bakabifata amatekwa, namwe ubwanyu bakabafata amatekwa. Niyo mpamvu izi nyeshyamba za M23 zimaze kurunda ibikoresho karundura, kuko mu mirwano ibahuza yose bakunze gufata ibikoresho byinshi by'abo bahanganye. Ni nayo mpamvu igaragara ko M23 isaha ku isaha iyi Sud Kivu yayigarurira yose, ndetse ikanavansa ikagera no mu zindi ntara. Ni ibigaragarira buri wese bitewe n'uko izi nyeshyamba za M23 zigiye noneho kwihuza na bamwe bari bahanganiye muri Sud Kivu, bari bafite akaga gakomeye mu guhatana n'abasoda bagiye batandukanye bo muri ibi bice. Twavugamo abamayimayi, abawazarendo, ndetse bivugwa ko n'abasirikare b'u Burundi bari baraje kugenda bahungabanya umutekano w'abanyamurenge. Abanyamurenge bakaba bari bafite umutwe ukomeye wa Twirwaneho, bari bamaze kugenda bashegesha aho bagiye bica bamwe mu bakomeye b'uyu mutwe. Biragaragara ko noneho byaba bigiye kuba byiza kuba iri huriro rya AFC ryaba rigiye gukombata kwikombayininga na Twirwaneho, noneho bakafata ibice byinshi bitandukanye by'iyi Sud Kivu bavansa bakomeza no mu zindi ntara, kuko bashaka gufata n'intara ya Tanganyika ndetse n'intara ya Katanga. Ni ibigaragara ko ibi bice byose byagiye bihura n'ikibazo gikomeye cy'umutekano muke wagiye ugaragara utezwa n'imitwe igiye itandukanye iri muri ibi bice, mu buryo bw'ubusahuzi ndetse n'uburyo bwo kwangiza bimwe mu bitatse aka gace gakungahaye mu bworozi ndetse no mu buhinzi. Ni ibintu byagiye bigaragara no ku rugamba maginga ya Wazarendo. Ubu za Baraka utubari inzoga bazimazemo, bari kugenda biba inzoga binywera, biba bimwe mu biri mu maduka. Ni umuco utari mwiza cyane, ndetse ibi byatumye n'abaturage koko bahumura amaso bakabona ko ari ibintu bidakwiriye. Abayobozi bagakwiye kurinda ubusugire bwa bene gihugu. Ni nayo mpamvu maginga ya bamwe mu bayobora ubwoko bw'Ababembe batangaje ko bagomba kwakira AFC mu mahoro, ndetse bakiyunga kuri Twirwaneho imaze iminsi isa nk'aho ariyo iri kugenda ucunga umutekano muri iyi Sud Kivu, aho barengeraga abaturage bene wabo bicwaga urw'agashinyaguro.
ngayo nguko rero uko byifashe, uko bihagaze muri iyi Sud Kivu ikomeje kugenda igaragaramo umutekano muke kandi n'ibikomeje kugenda biba ku murongo njyarugamba ndetse n'impinduka zigiye zitandukanye. Turi kumwe isaha ku isaha, turagaruka turebere hamwe akantu ku kandi ku bikomeje kuba bigenda biba muri iyi Sud Kivu umperereyemo kuri tere.